Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн 11 декабрь 2022 жыл. Каракол мал базары. Силерди бүгүн биз саам уйлардын, музол уйлардын баасы менен тааныштырмакчыбыз. Бүгүн Караколдо мал көп, действительно. Жылкы, уй, торпок, бука, кой бүт бар эле көп экен. Кеттик эле анда эмесе уйлардын баалары менен таанышалы. Assalamu alaikum çöptür. Sağım uylar kança? Kançadan? 180 mi? Sağım emez bu 180 mi? Kançadan Murat? Kançadan aldın? Men kime istedi? Ne oldu otur? Sıra uyumadı. 75 oldu. Kançanın tuğdu ele? Ekini? Saysan hazır he? Yok sanımız kısır. Kısır be. 75 de adam. Kısır uyuyorken. Bu uyu kança ya? 68. 68 be. Neli paroda sağlım? Ya parodası abısını buydun balası neyiz? Tulgandı, ağlak tulgan. Kança el түсіп береді? Yok. 66. Болор 66 he? Kançanın tuğdu? 5'incisini tuydu. 5'incisini tuğdu. 66. 5'incisini tuğdu. Evet, tekrar jakşı soru, sobalan soru. Oyundan götürüp kaldı. Aba. Ama neyse yok kan пока что. Uyların kança bırak? Moğunacın. 60 he? Kançanın tuğdu ele? Ekini. Sayısın önce savaysın hazır. Sayın. Kança el түсіп береді? 4. Emçeki жақсы екен he? Uylарыңыз қанша анта? 70. 70. Тартпады озат. 70. Шеп, музол уйың қанша? 120 bay. 120 be. Қаншанчы музосы ол? Bugün 3. günü. Қанша 20 litre sütü var da o eki. 20 litre süt be. Stabilne. Özün tartmasın. Özün tartmasın etmiyorsun. Uylар қанша екен байкелер? Assalamu alaikum. Екеу му? Alasın de, öyle. Тартып атам мен. 110 lira. 110 be. Қаншаны туды эле? Бизде эле? Эт багытындабы? Эт багытында. Тартпа? Uylарың қаншадан аталар? 65 görüm bana. Қаншаны туды эле? 4. 4 be. Қанша түсіп береді күніне? Су ташына. Az ne metip kaldı hocam? Karpardan. Болоруч. Бұл боз уйңарчы? 67 деп атабыз. Сүлө алсак сүйлөшөбүз. 5 böyle. Жақсы соңар болсын а? Сенде Қанша бай екен Assalamu alaikum? 75 kağıt. Алдыңар 75-ке. Қанша түсіп береді екен бірден? 75 алып тұр. Бұл үш? 90-ға алдыңар, е? Бозы 90. Ha, 90'ға алып тұр бозы. Тоқол ұйғанша ба? Тоқол ұйғанша? Қаншаны туды әлі?
70 дейт, 8-чini тууптур. Энче кичинекей экен Мына туугандар бүгүнкү уйлардын баасы мал абдан көп экен. Биздин YouTube каналга катталып жана лайк басканды унутпаңыздар.